Tunataka haki yetu. Tend County ya Mombasa koni biro kumo handa duk ni mose de dhoute thieth duto mantiere county no mar kedo gi midhiero mar kuo mag yedhe kaachiel kod mibadhi madhi nyime kind ute thieth kaachiel kod weg duknigo. Kane giloso nyasi mar jiwo oganda mondo mi ondikre chenro mar thieth mar SHA, Gavana Abdulswamad Sharif Nassir kone gi seyango ni moko kuom weg duknigo otudre gi jochiw thieth matamore chiwo yath kendo nyiso jotuo ne odhi e duknigo. Okoni chenro manyien no geto tiyo gi lony manyasani abende geto bero yore mag thieth e sechego mowinjore. Ambayo kule nyuma Mombasa County tulikuwa kiwango kwa tunalipa sahi. The request ambayo kwamba imefanywa ni milioni 72 ya dawa. And the reason why we are pumping drugs, tunahakikisha dawa zimefika, ni ili tukifanya hii mass rollout hatutaki watu waone ya kwa tulifanya kazi ya bure hakuna dawa. Lakini with the digitization, the pharmacist will have to explain kwa nini wamwambia mtu dawa hakuna na kwa system dawa iko. There are almost 10 pharmacies outside there. That means those people thrive on a public facility not being able to perform. Muda wiki mbili tukimaliza kuweka kompyuta kila pahali mahospitali. Mama akijifungua katika hospitali ya Mombasa, birth certificate inatoka kwa kompyuta, anaenda nyumbani nayo hapo. Today SHA level 2 and level 3 it is free. Haya, kama mtu mwenye hajui na muangalia mwanamke wa kule